Arratsaldeon guztioi. Jesusen azken afaria bere bizitzaren ondorioa da. Bizitzan egindako zerbitzua eta eskaintza bildu zitueneko eguna. Gurutzean egingo zuena ezaugarri bidez, ogiaren eta ardoaren bidez, agerian jarri zituen. Piztueraren bidez gertatutako zena aurreratu zuen. Arratsalde honetan, gu, Jesusen ikasle eta jarraitzaileok, berak buru den mahaiaren inguruan biltzen gara apostoloak gau hartan bezala. Han egin eta esan zuena, Jesuse berak hemen esan eta egingo du. Gure artean egia eta maitasun berberaz. Postu gaitezen gurutzeko eskaintzaz. Gurutzetik datorkigu osasuna. Gurutzetik gure piztuera eta bizia. Gurutzetik salbamena eta askatasuna. Ekin diezagun ospakizunari kantuz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuekin. Zenide maiteok, maiz eseri izan zen Jesus bekatariekin mai inguruan. Ostegun santu arratsalde honetan, gu eseri arazi gaitu berarekin batean. Eskate zaiogun bere errukia, geure burua bekatari aitortuz. Jesus jauna, zurekin parte izan zezaten ikasleak oina garbitu zizkiena. Erruki jauna, Jesus jauna, betiko bizi gaitezen zeruti jatxitako biziaren ogia zarena. Kristo erruki, Jesus jauna, zeure odolaz, itun berri eta betikoa eratu duzuna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara.
baitogolako gorazo, bedeinkatu azo. Gorez pensori, auspezagor, eskerrak zoni. Jaiko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztialduna. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Jauna, seme bakar Jesucristo, jainko jauna, jainkoaren bildotz, aitaren seme. Zukentzen duzu munduko pekatua, erroki jauna. Zukentzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erroki jauna. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Zubakarrik santua, zubakarrik jauna, zubakarrik goigoikoa, Jesucristo, Espiritu Santuarekin, jaiko aitaren argitan, amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zure semeak bere bizitza eskaini aurretik, betiko itunaren opari berria utzi zion Elizari. Haren maitasun agiri den afari ospatzera bildu gaituzu gaur hemen. Egizu, misterio hau ospatzean, maitasunez eta bizi berriz bete gaitzala. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Israeldarren Basko afariaren berri emango digu lehenengo irakurgaiak. Jesus jaunak eta bere ikasleek urtero egin zuten afari hura, Pasko afari berri bihurtu zaigu Jesus jaunak. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: Este mes será para vosotros el principal de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de los hijos de Israel: el 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes y toda la asamblea de los hijos de Israel
lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las 2 jambas y el dintel de la casa donde lo comáis. Esa noche comeréis la carne asada a fuego y comeréis panes sin fermentar y hierbas amargas. Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día memorable para vosotros, en él celebraréis fiesta en honor del Señor. De generación en generación, como ley perpetua, lo festejaréis. Palabra de Dios. Jainkoa eta lagun urkoa maitatzea ditugu Jesusen erakutsi nagusi. Gure bizi jokabide nahi dugula adieraziko dugu. Elkarrekin abestuz. Zure kalizak bat gaitu egin, Jesu Kristoren odolarekin. Zure Jesusen afaria kontatzen digun dokumenturik zaharrena entzungo dugu orain. Jaunaren afaria egitera bildu ohi zen Korintoko elkarteari idatzi zion Paulo apostoluak eskutitzau. Entzun dezagun. San Paulo apostoluak Korinto errei egindako lehenengo gutunetik. Zenideok, jaunagandik hartu nuen nik neure aldetik zuei eman dizuedan hau. Jesus jaunak saldu zuten gauean, ogi hartu eta eskerronezko otoitza eginez, zatitu zuela eta esan. Hau nire gorputza da, zuentzat emana, egizu hau nire oroigarri. Afalondoan gauza bera egin zuen kalizarekin esanez. Kaliza hau itun berria da, nire odolaz sinatua. Egizue hau edaten duzuen bakoitzean nire oroigarri. Beraz, ogi honetatik jaten eta kaliza honetatik edaten duzuen bakoitzean, jaunaren heriotza iragartzen duzue ura etorri arte. Jaunak esana.
Maisuak azken afarian bere ikasle egin zien oinak garbitzea. Egintza ezaugarria da. Elkarren zerbitzari izatea eta elkar maitatzea da Eukaristia ospatzeko baldintza. Evangelioa entzuteko prestatuz, abestu dezagun elkarrekin. Elkar maita Auna zurekin Jesucristoren evangelioa San Juanen liburutik. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, y el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y que a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto, tomando una toalla se la ciñe, luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo haga, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, y por eso dijo: no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Auna que sana. Ulertzen dezute zer egin dudan zuengatik? ¿Comprendéis lo que he hecho por vosotros? Hau da galdera klabea, eta honen inguruan zentratuko gera gaurko arratsalde honetan. Jesus adieraztera ematen da azken afari honen inguruan egiten duen ekintza desberdinekin. Jesusek egiten dituen gauzak ez ditu egiten gauz ederrak direlako.
bere baita azaltzen ari delako, zein den ezagutzera ematen delako. Geure pentsamentuetan askotan jainko indartsu, urruti eta agintzen duena dugu, baina aldiz Jesus gaurko evangelioan zerbitzatu, besteen oinetara jeitsi eta ematen den jainkoa adierazten da. Jaunak ez du maitatzen goitik, betik maitatzen du. Esta pregunta no es una pregunta superficial, sino que quiere provocar en nosotros algo que todavía no hemos sacado. Ante esta pregunta no quiere activar nuestro entendimiento. ¿Comprendéis lo que he hecho por vosotros? Sino que quiere reavivar en nuestro corazón. Por eso decimos que el Evangelio no se entiende solo de cabeza, sino que se acoge en el corazón y se invita a vivirlo. Jesusek egiten duen lehenengo ekintza bestei oinak garbitzea da. Ez du esplikatzen zer da zerbitzatzea, baizik eta zerbitzen jartzen da. Horren aurrean Pedrok ez dio usten. Ez du onartzen Jesus bere oinetara jeistea. Pedrok ez du erakutsi nahi beharrean dagoela. Indertsua dela erakutsi nahi du, eta bakarrik ahal duela erakutsi nahi du. Jesusek erantzuten dio, ez bai zaitut garbitzen, ez duzu parte nerekin, Pedro. Honek erakusten digu Jesusi jarraitzea, ez dala kontuan izatea nik zenbat gauz egiten ditudan Jesusengatik, baizik eta berak nire alde egiten ditun gauz guztiak kontuan eduki behar ditugula. Después del lavatorio de Jesús nos dice, os he dado ejemplo. Esto no hace referencia a un gesto simbólico aislado, sino que hace referencia a un estilo de vida. Jesús, cuando nos dice, os he dado ejemplo, no nos habla de cosas extraordinarias que ha hecho en su vida, sino que nos está hablando de algo cotidiano. Nos habla de la paciencia, de la escucha, del ceder, del ayudar sin buscar reconocimientos, del servir ocultamente. A esto se está refiriendo. Y esto es lo que debemos hacer en nuestra cotidianidad y no en momentos extraordinarios. Madre Teresa de Calcuta diría, servir no es hacer grandes cosas, sino hacer pequeñas cosas con mucho amor. Porque tenemos la tentación de comprender el amor cristiano como un sentimiento, una palabra o una acción. Y el amor cristiano es aquel que se arrodilla en cada momento, aunque cueste, aunque no apetezca y aunque no haya respuesta. Hainbat gauz daude geure bizitzan, Jesusen ekintzak ez ulertzeko. Bat da, geure harrotasuna. Harrotasun honek ematen gaitu esatera, ni naiz apalduko, ni ez naiz makurtuko. Edota geure erosotasunak, erosotasun honek ematen gaitu esatera, besteak egin dezala. Edota geure berekoikeria, berekoikeri hau ematen gaitu esatera, lehengo ni naiz. Hauek esan dezakegu jangoikoarengandik ez datozen mugimenduak direla. Zergatik jangoikoarengandik urruti bizitzera eramaten gaitun bidea delako.
Sakondu dezagun, beraz, Jesusek luzatutako galdera horretan. Geure baitan ikusiko ditugun hainbat, gauz lantzeko ditugunako oraindik. Muchas veces vemos que no somos capaces de comprender y de seguir a Jesús, porque tenemos en nosotros ciertos atisbos que a lo largo de la vida hemos adquirido, como nuestra soberbia que nos dice decir, yo no me agacho, yo no sirvo a ese. También como nuestra comodidad también nos hace decirnos a nosotros mismos que lo haga el otro, que yo estoy bien aquí, que yo estoy haciendo esto. Y nuestro egoísmo, nuestro narcisismo nos lleva a decir, primero soy yo, primero pienso en mí. Y esos son caminos que nos alejan mucho de la perspectiva de Dios, de la presencia de Dios y de la gracia de Dios. Son caminos que nos alejan del amor cristiano. Por lo tanto, hoy que celebramos, entre muchas otras cosas, también el amor cristiano, que ese amor cristiano que cada uno de nosotros debemos de tener esté fundamentado y esté erigido en la vida de Cristo, nuestro Salvador. Pues hoy le pedimos al Señor que nos dé la gracia de comprender lo que significa en nuestra vida y sobre todo comprender y vivir lo que es el amor cristiano. Nire maiteok, zerbitzu apal bihurtutako maitasunaren testigantza eskaini digu evangelioak. Horrelako maitasuna eskatu behar dugu mundu guztiarentzat. Jesus bera dugu maisu eta lagun. Otoitz egin dezagun. Elizaren alde, jaunaren eukaristia egiten duen aldiro, bere buruaren oparia berritu dezan, eskadiezaiogun jaunari. Por el Papa y los obispos con especial responsabilidad en la Iglesia, que hagan todo lo que hagan para el servicio y la salvación de las personas. Roguemos al Señor. Gaixo, zar eta itxaropenik gabekoen alde, osasuna eta bizitzeko poza dituztenen laguntza izan dezaten, eskadizaiogun jaunari. A favor de los jóvenes que han sido llamados al sacerdocio para que tengan una idea del modelo e influencia del sacerdote siervo Jesús. Roguemos al Señor. Jesus gure jaunaren azken afaria berritzera bildu garen onalde. Gugatik hil eta piztu zen, harentza bizitzeko zeniden eta gure kristau elkartearen zerbitzari izan gaitezen. Eskadiezaigun jaunari. Gure aita eta jauna, emaguzu zeure espiritua, maitasunez elkarren zerbitzari bizi gaitezen. Gugatik hil eta gugatik bizi den Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Benideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Egizu jauna, zintzo hurbil gaitezela sakramentu honetara, geure salbamena egiten baita opari hau oroigarri ospatzen dugun bakoitzean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen non nahi eta beti, zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu, jainkoal guztidun beti erekorri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berau dugu egiazko eta petiko apaiz. Behin betiko eskaintza berria jarri nahi ez, bere burua eskaini zizun opari salbagarri. Eta guri agindu zigun opari hau bere oroigarri eskaintzeko. Horrela guretzat eskainetako gorputza jatean indarrez betetzen gara. Eta guretzat isuritako odola edatean geure pekatuetatik garbitzen. Horregatik aingero eta goi aingeroekin, zeruko talde guztiekin eta zeure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu zera bai jauna, eta diren guztiek ematen dizute behar den gorezpena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta Espiritu Santuaren indarrez, zeuk biziarazten dituzu guztiak eta santutzen. Eta zeu ari zara beti eta beti, zeure herria biltzen, eguzki alde batetik besteraino opari garbia eskein dakizun. Apalki beraz jauna, eskatzen dizugu, santu egin ditzazula zeure espirituaren indarrez, oparitarako ekarri ditugun ogi ardo hauek, zeure seme Jesu Kristo gure jaunaren gorputz, eta odol egin daiteze misterio hauek berak ezanda egiten ditugunez gero. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen, eta bere ikaslei emantzien esanez. Hartzazu eta jan guztiko kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kalizarturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei emantzien esanez, hartzazu eta edan guztiko kontatik, hau nere odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola,
zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko, isuriko dena. Egizu egau, nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su gloriosa venida, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación en el mundo entero. Confirma en la fe, en la caridad, a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo Fernando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el mundo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo entero. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Honen bitarte, zonekin eta honengan. Zuri jainkoa ital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan. Ospetaintza guztiak, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etorreni zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala horrean ere, emaiko zura, egunontako hogida, arkatu gure zorra, duke gure zornei, arkatzen dirego ezkero, ez gaitzazotzen enrandiak etortzen, baina atera gaitzazo gaitzenik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, barkatu gure, emaguzu gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen,
eta ez du aldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zoekin. Emaiozue pakea alkarri. Munduko pekatua entzetezut, agoikoaren pilotza. Munduko pekatua Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna, iznei Señor, zunere etxean zertzen, baina zazuz bat eta zeratu.
Egin dezagun otoitz. Jainko aita, hemen ospatu dugun zeure semearen afaria berriztatu gaituzu. Egizu egunen batez, haren erreinuko mailan haze gaitezela. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Orain, jauna gordeko dugu biharko elizkizunean jauna hartzeko. Bihar ere hementxe bilduko gara, Jesusen ekaldiko eta heriotzako ospakizuna egiteko. Maitatzea da jauna geure salbamena. Emaizki guzu beraz ugari zeure doainak. Eta gizu zeure semearen eriotzaz, geure sinizmenak hitz ematen diguna iristea. Itxaroten duguna bezala, haren piztuera zoriontsuaz, geure bihotzak nahi duena lor dezagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,